Ćao Balkans, ajde popijemo jedno, davno se nismo videli. Ja bi popio, ali mora hitno da registrum Nikola. To je najmanji problem. Ima sad novi tehnički pregled Kosma i kod Krajina vino. To su moji ljudi, završit ćemo sve odmah. O, hvala Bogu. Mnogo dobro. Uđima. Evo, tu je taj tehnički pregled. Aha. Dobro. O, Velja, uite la Valema. Uite și acolo. Eu uite cum se mândre sunt. Evo, ovo je stvarno dobro. Za ovo bi prodao i krabu i tele. O, ja i kuću i imanje. Ova kuća je stvarno. Jeste, stvarno su super. Stvarno su dobre jakne. Ne samo što su dobre, nego su i besplatne. To nije moguće. Moguće je. Ako registrujete auto, traktor, motor, kamion, avion u Eurokući, tehnički pregled Kosma i kod Krajina vina, dobijate besplatno radno delo, jaknu, dizelicu, lance i kalendar za 2011. godinu. Ćao, Bao. Ćao, ba! Au.